asante sana Silvaga. Ero kurana radio kuna atomeruguru ubwene chae bantu bamangombo karibu sana yasa malita nguru Samuel yakundi tokora nene chae Nyamira. Alright. Andake iki ekenene andake ne chae ne redu kuna ya chirega okara se chinsabdechi. Biamono. Ene chae frero tubwate obulikia kwene chae. Kutaita kore jesa bantu watu walitika dijene chae so that bakuruara linde batumeke. Okay. Ase meri igole meme negendrete noko register band. Yali ase meria. Registration toke ndrete. Yes. Kanya kutuara. Alright. Moto kwenda link ya kwenda kutuara nkita kwenda kutuara. Akaro ko register. Okutuara kibande kiao onya kubwata abana olete kiabo elinde babe registered na inde okwaka na goitwa karugwa na mpesa. Ikobe kimime umaiwaka na kuruo. Ndori kubwata bese. Iko lakini aferero monto maybe tabwata bese no na mpesa anyaro ko registered na bako ba registered achiwaka. Okay. Okwaka nyombo. Mwaka nilega. Okay. Alright. Kana tumenyinga ndako mobisa sini ni gore UHC nere riengi tuko kwandira nkiego koranga yego konye bintu nebyo. UHC abantu mbali bali batari kwinyara. Onye kwa beta registered na entura manyose serikali ngo wakanirere abogo chalia ochekelimu. Serikali ya soko bakanira na bonus ka beta registered. Asebago timbo asebago rualirwa igo UHC umuroberio lengo bwete aende ba chakire rualirwa. Okay. Iga abande na obako likelero UHC era ne serikali. Alright. The second round tira ikana ende basoe kweli. Okay. Alright. Nya wantu tokoli kibono iga uli utaito kutware ne chai card akanere naende agendere ko unaene chai. Alright. Umobisa bantu mbero bawo tebanga siringi 500 ni chi nyingire ase motienyi maybe biashara bya tari korosi cyo nabana mbategetari na bintu binde na binde timaipi na inde ncherende nero gose neri yoga ngo ikanya ko bawo tora siringi 500 enchera nero kara ku register onye ko kuri biashara ebikebike biyo okonyora kibe kinge kira lituko abo gwaka na kira lituko nyensiringi 50 20 paka ka omwali wo mutinyu yotoke wikiri 500 shilling ko omwali wo mutinyu yotoke na kwa ikiri siringi 500. Alright. Iko na pokonya waka no siringi 50 siringi 100 kinde chionse as long as at the end of the month edo wikiri siringi 500. Igo. Okay. Obiya preview boko twara ine cha efwe yabana wate bana ndaruara raisi go acha kinyo waka na siringi 500 kero mutinyu. Obiya preview boko ene kinga no bwate ne cha efwe ene na babantu baukangana abantu mbali babeirege kabatanya kuruara bakagitena miaka yonse na berego mbiyo tware ne chae ego rosa kuruara na ukanya kuruara ebiri go iko echa oni burimo ego ari bintu bya komire sisi oni ngombe so kubwate ne chae ayo kumeka ku nyumba ogende nyagitari na ndira ne mwa nyumba nakara ko register ko jorore nyagitari yoko chora utubwate outpatient na inpatient yoko chora ni uko ndo rualibu wera ne nyumba akaruburu atidiro ta ndo chora ime okwaende ndio nzero to chora. Alright. Ngone gento kingi njo kwene kingo muntu na bwate ne cha efa singi njo yamangana yechi pesa cha vile chinkong okwenda linye kitari ugasa kuchipesa chinyinga at the same time yabangana igasi kubwate ne cha inaweza kusimamia andaka totebi asini ne cha efwe aborere mbaro bakwenda batangunye kitari na harali uko yuko byote banga tiganga ndetu nye kitari ishugulikana ne nyaro kubanko irana wasi ko bashugulikerere na eto butinere liye kero kwandra gore ya outpatient na inpatient eta bautiero akaroko endwa urwali bwiraneka ndiyo tayo soe ward okogenda totebe fast aid andi ko nyama sino mutu wati osenenda ya koroma ogenda urwali bwiraneka lakini yakaru munyitali arorere no bwene ko soe ward abwa arono munyitali ko decide wono ngaki umuntu we kamubeke ward momonta matukugete osako ore dosi ya maliongo mwe ngakigete amaye gosoka ngo buya bwene cha efu mbulinga ki kotenero ko endo rwali bwiraneka na endo kotenero osoe ward right
ko na nduru wali kustile ne chai pete ne reyi ko outpatient outpatient ne chai na beko tenena okay abantu mbaro bali ba kanete bagatigera gati ene chai ndi bwezi wakanire umwa otigire ko katanya wakana fo umwaka yomo guko jakabia ogwakana ekolime kinyibere ekyage okolega naende bono ko gwakanire tayi account ili ngoro guchie ko igure account nere yo kwendera nero emetinyibere yoke gukura ekyage okolega umuntu kureje tabono iga nemetinyibere yoke gukura ekyage okolega wanti akyakire okolega ebill nende milioni 2 nabo gwakanirwa n'omuntu wakanire myaka 30 igotalina ekibesa kya kwa begeteri bwe yamayuka urware natoka ni nyagitari naende nabo kurwara murugi arware abana baba barware mugendererimo butuko bunyagitari mwene ekadi ige ko bakanira kiroyomo ebiri yaye alright bari bako bolinga ase family umusacha naro mukungu naro kiro muntu gabantu gutware yaye na abana kando osenga ki egoche yaba ekadi yakara kwa registre onye kwa registre yaye murugi o na abana na baba 10 siringi 500 mutieni igete nete nyombe yo mugaka mongina na abana alright igo umugaka onye kobwate abantu bonsi bari inse yawe gone eye momo wakanira kadi ne yamayo siringi 500 wakanira bonsi ito ko bana barwara at the same time na ubakonye robo gwene gwetera se NHIF yawo igo kero yo mona ipiri nende 10,000 1,100 kiro yo mawaka ni 1,100 ikyo pakabaru nyakitari okay alright igo baireri bageri ligi atu achirega mpaka magombo liga bari cyo gukorigia ari Nyamire town bajali asemeri banyara ko babako bakolikiwa mana mnagani abantu bamagomba amamanyite ne chae na bantaba ya so mbama ito biya bukweliki osakoriera ligaria none ngenje basore kweliki yoka na bekoro kina mbamanyite ne chae ngento yes ene chae egento kyo batata ko baletera angisi mule efe yali utumika kujalia onye kwa utumika 200 ekina ko wakana kandi ocho mente 300 wakoro mutinyiyo igomono cho esengenje torange naye alright amagombo ga abakumetinga bana to gutware ne chae fe babugetenga andake korubate ne chae fugura ruwali ku Kenya tauka ose Nairobi hospital nyegitari kiriti atamba tambe andake batebie ninyare kana kabwate ne chae fe yemutenene robo kwenya no nyina nsechi nyegitari chitana ine nseme ene chae kubwate akarako chore nyagitari naye bweko gwechorera ku resimu yao unayo okotaka nyagitari obuchi ebe ye serikali ebe ye umunyene ebe ye mission naye bweko gwechorera igonya ne chae kubwate meeting aki ne serikali yoka abantu boka babekwa ate chiriki nyagitari ya serikali mbali babekwa program ya UXC alright igona boko rwali kunona ase nyagitari ndio seranga sola slonga seri ipo muropelio ne chae fe serikali nyamanyete boko rwali bona ende ko rwali wese nyagitari eranga sola na outpatient yes ngeko babuye esenginjo yoko nyoro useneli kuba kuigwa ogwa jorete nyagitari ose tenwe oy mokit etagisi kurwa paka tenwe ugo ikaria umako nyorana sintetere kwa wana chukare kwa wali okay gomono mbio choranga sola arwale no mpotuko ogendo rwali bu oburere kubwa etaniri ugwete na bono abambandu walete biya iwo kugenda tene iwo kwa nini itali ya isiko bwanjiri kugenda karo ujikorara hivi kila bantu lutika bakale kocha soko kabisa wanazidi kushughulikiwa twende
ne chae mogwa tali twali ya pepo kyo kwa garale tu microphone anya ko paga ko podium mo bisoe yes aye na kyo mo mada mo bilang ko lego ko tamu ke ma ko ra diba aye bad na ko tamu ka beka amanda mando aye break ahuma mando me ta ni ba ma de ko ya ba ko de ko ya lo okay na de mo ta mo jana te mi to mo nya ge dinge ka ki dori ko ma nya se ki dori ki ko ra ja se ka diya banda bai to na jo kiya ga rile to ale tira ma nya ki ta di ba na de mo ga ya ba ko ya ba to bai to mo da ko sa anga de ni ne ko ta ko ba ga na ko pa nga ji be na ko ne de do ma nya ga ni jo mo no mo ko Eri dori na ko di di dori ko di na eto ba uti kyo a kanto manu ko di di ko ko di ko le so injo eri mo ni yo na di da ni da di na de na ko da di wa de ka no di yo mo le na ni ko ko mo le ka di do aba na na ko le ke di ko mo do da ga yo mo le di da ko mo le da di ka do ma ya ba di da e ko mo to ro de ke ro wa da ni da ayene kanto maya kwa yalita limo yo kono le kore kanto pa chero me yalita ya ko te dinalo yo kanto mambo ne ko tero ni tero ni yo amangana yo na lengere ni tonya miyo kinyo do ende to ko muri ni to te beti kwa kana jipeza mwanya gitari ando manya kumbete zindani na ndanira ko kuruzia manyinga wa paka manyinga na ande barigo wangana kanto mambo ko tero ni ko kazi to mandeta ke yote liligo morai to da muda balo right saka loko ile piga pigi ko wako ke na ko 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 mora ko de ko ya to wote ndio ndio piga pigi ngine mora Ege raya ke zinari ko benda. Ko buno mole ndiko gato. Lakini nyakita alino bato biko. Nyakita alima ile dosa wangele. Leo kende ndio nyakita alima ni maududi. Omo mbamu
waiso nigo ari connected go jazeni jai niga wa prae go jeni jai ote bana eto tete tringi ni amoja misini toko kwa no parete ya maizo ekela ni tiro ya zotore tobate abadekari waito bari ize mombari bari Kenya ekela no report ke yo manyakari alikwendiri na dotake wote wakale roko barkwelizo ni woto ku approve kile online badi wa habari igona ekelo wa chioro ekelo wote kuna wa kale kileza no wente ko kumanyana yo right ne kuna member ya NJI yabatake waka ngoja NJI we wa approve kile sejo eli yo kwa do present because the yantua atu whatever yantua neja taje eko kwa tenwe ya watu waje kwa ujo ndio wa apply baka ya shilingi 20,000 80,000 1,100 igone kile wa chiroro mbaba yo wote ya waka neka oyo wote ya waka neka mbuya wa kinambe kwa tebali 0800720601 kwa hiyo hiwa iketoro ile ndiba wote wa kaneka tani kwa kwa tele ile memba ya NJI kuna kwa ile ile komedi ile ro iko kwa mani na otara kana direza no kwa ko ya ndia ile boronge na ki ile ndingo kana ile jaji na ile memba ya NJI. Yes, asante sana wote ba echinaichi kwa ndini kitake kwa ndini kwa anyway asante ndio kwa mjibiko vizuri ni swali linabo ni yes kibesi tuwa kanile kibesi kwa kanile na urabe rona twalicha gawi igari kwa kanile ngiri 1,500 ochake after matuko 20 ekati yoja okorega lakini mambi onyorele kuonyo romu batu kanono bepara omiyo kibuno mojipano omiyo kudenwe omiyo kudia da kile jonzi pikiroro ekirwa ikiroro enyata yeye kona memba ya itore lakini ile waka ntele 1,500 ni wako genda gari babra na kii tutaenda kwa mkono operation ile tatoka nese operation ile kwa ila shilingi 80 kwa progo ndio ile kwa ile na shilingi 1,500 waka ni torona ateka ya ataka kwa ile kazi na ile sababu ya nene tu akiyega kwa bateri na kii ekerore azokuoniga mbuya kwa manyana right ya obo chaveli chaya mbele ile sababu tolega mutoboja matwali tobayaneri igone kirwa ikiroko wondo kireza nekitwana kwa amanyire kireza cyo wakana murongo wakana ozo wakana kireza cyo bolimo ozo wakana kisome bukwe y'abantu ite mwanda uchi asante Sari kwa manyana kibesa ile ile kiroko gera okubatakana 1555 aboko manyana kibesa ile kwa tumiri sari na ile sari omuntu nakaraso kotumiri basi yao emiziki na ina bugota pesi yao ibona litu ya lero bali batale kwa update kila majao jiji kama kwa kalimo kirikirize station ekisari ni yao moja kwa manyana na kieke kazi ya hiyo sari Primo wote endete kwa ni baga wote. One wote kuigia. Ima dina okuigia uko igaiga kuhuri kujo next. One wote kuigia. Hapo sasa ndio vile kitekani. Hata kitoke ndega kuigia. Na ndega kwa ndio bisho wa ile sayeka. Kwa ndio bisho ni kujaga leo. No leto kujaga obaka kile pale ndio vile tu obaka kwa tiniao ndio tabesa osebo mungadu obaka neno kwa tini nero ikamiti neriye nene yoko vile kile kaine obaka na weza tiniao ate epi number 200
kusonga vizuri tena zaidi. Jambo sana omo msakuru security ya NHIF uyumbu atega igo cyukwa na birata to iguru ya NHIF na ndeko nya kubati buri ndiyonsi na boko kuburi iga kunya uko ile wali buri liga. Jambo sana Tibetina unaweza tuambia NHIF mkieke aba mitombo ya mure abantu baboda mure mbia mwana mwabe pokore masoli ya mange NHIF ne idara irase ministry ya health egotiria mnama ngana nyagitari kirikuwa rwaje ore member ya NHIF okoye na nyagitari kwa mariongo ekire kati ya oko nyaka na kilomoteni na bora nyako kana kilomoteni bora kana metenyembe evere otimotu ni tatu nono mwako mogima owaka na shilingi 500 shilingi 5 na jio konyaye amoromo ngona abana ba bonzi ndubwati meipite namba ya abana etote na abana njaibe ukaba naba ayenyo kogota abana babere batano abana 10 kubabika tena jaibu erinde kirowaka tibezecho watumia kogenda nyagisari maybe nari gali kuna kubulia obuya bwene chae fumburu byobo mukona koteguru ya NHIF ntundura manyanki NHIF ego konya ekore mwanachama wa NHIF ekere wakira nyagisari chini swarens chinde chire ekere okobwato boroiro obobo yani kansa otanya kwa mariogo lakini ekere member ya NHIF boroire mboyo tutari gukaba ne banankansa ne bamburo ebone bwensi naboto gukabe kirwa kiranya ntari bone ni cyayo rero tibwa tinamburo iriki ewote bino na bodo baraki to gukaba ai borwere bonde bwenzi borabe very complicated bonde bwenzi borororo naboto kunya bodo gukaba toronga kwa chego na nyantari ore baka bona igabana ngukwana iga ne bana bantu mbaro babwate oborwere tinyigo zikyabe kimbe naboko enda ali to bwaka nekero kire wiki marakabere kwa walimu kwa chanka osina onyora na umuntu nagwato ya problem oborwere bwenkoro eni chaibu ngokabere ojo kwa recommend ya joge and outside the country still na nabo eni chaibu ngokaba wagenda kwa walimu kwenda na hoja igoine eni chaibu yetekwa tina injeza likokaonya soronga tikoruma na chamo ito mepe naro kubulia lichine gitarire ngo monta gwente puli kinacho egiranyo orobokoli ubugwa universal coverage sopakaba aso koiriki inyore gore fa ni uko iriki asene mtari emo eyoko genda kwa president ke wende mobe kwagenda kwa rwali burakine kere okogenda ko atizoni kogenda ko kurala asene mtari na norwande mono ero nyakitari ndubwati na nereni toronga asijentari endere ga Kenya nero okogenda kwa rwali kwaira nanka yani kwa badminton na bora genda no Mombasa kwa badminton jororo lakini ya outpatient ero ni boko tore nyakitari emo tari lazima no tore nyakitari emo nyamira nyoro boko tore nyamira na bora tore no contributor yeto yani mwanachama omo ngino ai tore osekinara ai tore tiaborio chanda yani yabana ba onyore bali Nairobi nyakitari ba tore ni ranga sibako enda ba bali ikire ba ruro after meeting tato na ona ndo change bojari atrange aboko nyoro mondori getu sini goro oikiro tebina ni wokwa na chibeza chinde mbuya na kitu achire igae feel tukobatena ki tinya kitali ne dikezere kai jonze pe tuwendu waka na beza chinde jonze kirwa chiro obwate kati yao yakanire boronge igo wende kurwari ku ogendenka otaliwa yakanya chibeza omonda ezo kobori chibeza no mente kirore nyantali eyo igo wende gutwa kane gutwa kire timi buna ganya mira nyantali chirega gutwa kire timi osubwa ke ase eraini yetu nereta yere 088 860 to 0800 720 601 yes ase eraini yo ni yere 24 hours
igona no akabutukweke wengire nyagitari nabo baokonya erinde babona one nyagitari iyo na ingiye kwa mojaji umuntu yoito ugira ze nyagitari iyo onyoro obokorere obuya bibi abantu babwate myakiri ngo wende ujakurika wasekadi NHIV naende umuntu ne myakiri ngo wende wika uri kurikwa sekadi NHIV asa abana yes omwana bana ibobiruiga airwe yesta yes na bana iboru abe kwase ase akora vera ase ni kupesa ime omwana odora ikene tinyi boronge ekirari ase ni kupesa ime amatuka yari ime neni chaibe komukaba igokuru rituke rimo ogenderera omwana oyina batakiriko basekati yawe ime erinde twa mwaka ne akibeza okay injina ringi omukori imirimo asekamba niyeyemo nari gukora imirimo yane ngakora imirimo ye ngayika egasi yane ikaera nende company nkurunga kana yari ngene chaiva nakingukora bado ngende ko nyoro bokori kwene ne chaiva ko garo bokori buri meipe ekambari rya dirite ko ngakana chibesa chiria ekerwa kwa rura asekamba ndiko ngokorega asi wachireka nyoko bwata chibesa ni gokwenda guakanira kwa sababu na bora ruare ni gokwenda kwa mwanachama witu ekirorenka lakini wetu kubona kwa rure ase kamba ni togende kuyakanira ni gogo jabano that is why twachaga rero erinde to ko chakyo boyi ochako kuyakanira chibesa after matuke 50 omo ekati waita gokorega Timothy Radio Vunano 2.0 FM tetuna na studio tunyolege nteke mogai gitimu kabisa tena zaidi lakini kwanza ni mtangazaji mwenza pale au ndinata tu kwa ni Robago asante basi yes ndugu yangu Robago na Ombina yes nimemuona mzee hapa bwana huyu mzee amejiandikisha na NHIF Super Cover okay anaitwa Robago ni nini na Kiswahili Robago ni Munanda ni Munanda ni mzee Munanda mzee asante tena asante zaidi katika sehemu hii ya studio yes. Ningependa kukujulisheni kwamba sasa tupo katika sehemu ya NHIF Super Cover yes. ambayo unaletewa kwa hisani ya Radio Vuna Tupo hapa katika mji wake wa Miruka ambapo tunaendelea kukusajili ewe mpenzi wetu tukihakikisha kwamba haujapata ugonjwa na huo ugonjwa haujapata kutibiwa. Yes. Sisi tunakuambia kwamba afya yetu ni bima yetu. Kuna wale ambao wanajiuliza itawezekanaje basi mimi niwe mwanachama wa NHIF. Yes. Chukua hatua ugumu usiguu pili hadi hapa. Hapo nimepata kujulishwa kwamba unaweza kujiandikisha kama mwanachama. Yes. Na hivyo baadaye utaweza kujiandaa kulipa. Okay. Na wale ambao tayari ni members wa NHIF, okay. Ukiwa na shilingi 20 kwenye ile M-Pesa yako, yes. Unaweza kujilipia bora tu ilimurati ikifika mwisho wa mwezi. Okay. Huo umefikisha ngapi? Umefikisha shilingi 500. Shilingi 500. Okay. Kuna dadangu mmoja hapo alikuwa anauliza, mbona basi mje hapa kutujulisha? Mambo tumeyaweka sasa, tuko sawa. Sisi sote chini ya mwavuli wa NHIF. Yes. Tuko sawa chini ya the UHC Super Cover. Inamaanisha kwamba wewe mama mjamzito, okay. Wewe kijana ambaye umeumia, okay. Wewe mama ambaye umekuwa na NHIF na haijakusaidia, unaweza kuja hapa, yes. Uulizie swali, okay. Hata ujue ni hospitali gani jamani, okay. Hata uweze kubadilisha hospitali. Ulikuwa unakaa Keroka, ukaweka pale Nyamira, sasa umehamia mji wa Bosongo, okay. Unataka kuweka hospitali ya Bosongo, okay. Ni hapa tu unakuja. Na tena inawezekana kwamba labda ile time ambayo ulikuwa umechukua ikada, labda uko umeoa. Unataka kuongeza bibi katika ile huduma. Yes. Na pia labda kuna watoto ambao ulikuwa umezaa, Mungu akubariki na wao. Umeoa. Umepata mke. Utapata ndama. Mungu akakubariki sasa. Ndama ama mtoto? Hapana, wewe acha. no barikaita ane ko wante ko worto no wensi o de ko manya nguri ya universal coverage
super cover. Na buku kaga gasite wanda kilia sabo bisao bene chevale hasinjira bene kimunya kunya ko ba ko manyia. Omona yes uraba manyiga yes badani ngagi ko mon fondeze boja zake banda inga yes egera ku eriya moja ngeri kio mwago mama nyaza tate toko mweza wadi wale ni nyoro badani ekero kulicho mwakumugima zawadi chiro kulicho mwakumugima zawadi chiro ya ikasinge banda maigale igekero kwa singe banda igero kunyali ko kuliki timetina umumira kulikitira chafu ngero mu mbengo litondo hicho please mchezaji bora duniani anayetarajiwa mwaka huu Mkenya. Mwimbaji bora anayetarajiwa, mfanyakazi bora wa benki duniani Mkenya. Mwelekezi bora wa sinema anayetarajiwa Mkenya. Rais wa taifa anayetarajiwa mwanasoka. Mwanariadha bora, daktari bora, rubani bora anayetarajiwa. Nani anayeelekeza script bora? Umepata Mkenya. Lakini hii inawezekana vipi? Ni rahisi. Hebu fikiria iwapo Wakenya hawangekuwa na wasiwasi kuhusu bili za hospitali. Leo kikwazo kikuu kutofaulu ni huduma za afya, kwa sababu pesa ambazo zingetumika kufuata ndoto zako kutumika kununua dawa. Lakini ukiwa na Universal Healthcare kutoka NHIF kwa shilingi 500 pekee kila mwezi, Wakenya wote wanaweza kumudu huduma za afya. Hili litaanza ikiwa wewe mwenye uwezo wa kulipa utaanza kulipa, ili familia yako na Wakenya ambao ndoto zao zimekwama waanze kuota tena. Mkenya mmoja maarufu alisema, all dreams are valid. Hii ni kweli. Ikiwa umejisajili kama memba wa NHIF, tembelea kituo cha NHIF ama Huduma Center yote nchini. Bonyeza *155# kujisajili au download My NHIF app kwa Google Play na Apple Store. UAT NHIF Super Cover. Sasa sote tuko sawa. Bantu mbaroro bwana Nyakundi kerokende batararo robuya bwogo chaga iga asechiro yakibiriwa mbuyaki uragera bacega iga egera kono banyare ko bakwerikia nande urubiri onde bwetani okwerikia gusobi yabonde mbaroro bwetani okwerikia inene chafe bwato cha sabantu baratare go jakibiri boga iga abantu baitonya ndibago kugera no baterere ndi bona gato to gukora marketing ewiki engima yes na bako robuya mwene chafe nondo kene na bali batumire kadi NHIF usa kubanyora gako gotena ta gutiga kadi NHIF because mbaro buna bono iga omuntu bwate kanza abutu wali gwakana libako to gwakana libako enda bwindi paka 3 million igo to gwakana no muroire gwakana yake ateka na asa komenya ne ticket so amaroire naro bono ya check lenjiro to gwakana amaroire andons NHIF ngotenenerere so tindo chige ntu montara tebena yambo yibwe NHIF mona okombe energy insurance chinde NHIF is the cheapest NHIF nere gwakana ama tukonzi na ende komenyete una nyagitari ama tukobwena to exhaust ya sekadi yali gare 360 360 goto kura nyagitari no rojo nona insurance te yera kana matukai so the NHIF obuya bwa eno bonge onye ndi batara cho bisito ekene baburia batebu osabakora NHIF nira utangabona basikira so bonge baburia maswali bamanye nekene NHIF ngakyo kolega kwabanga obule nabo gima bila stress abaiganki bagoteba igoro ya NHIF. Wazazi wangu ni special sababu wananipenda sana na mimi nawapenda pia. Kabla ya kuzaliwa, nikikuwa kwa tumbo ya mama, aliamua kulilinda na UHC Super Cover. Wazazi wangu walinilinda na wakajilinda na UHC Super Cover. Wana kila kitu ya kutulinda. Waliniambia
inalipia kutibiwa magonjwa mingi. So leo ningependa kuambia mami na dadi asanti kwa kutumia UHC Super Cover. I love you. I love you yako ni bora kadri uwezo wao, maana UHC Super Cover tuko nawe. Je, jukumu lako ni lipi? Ni rahisi. Lipia NHIF yako kila mwezi ya shilingi 500 pekee ili kujali afya yako, ya familia na jamii. Iwapo hujajisajili kama memba wa NHIF, tembelea kituo cha NHIF au Huduma Center yote nchini. Bonyeza *155# kujisajili au download My NHIF app kwa Google Play na Apple Store kujisajili. UHC Super Cover. Sasa sote tuko sawa. UHC Super Cover NHIF. Kwa vijana mtaani, uko na smartphone yako unajiuliza utajiungaje na NHIF Super Cover. Chukua simu yako ya smartphone, nenda pale kwa Google Play Store, download app yako ya NHIF, na pale ndani utaweza kuanza kujisajili moja kwa moja. Pia vile vile unabonyeza *155# na hivyo bila shaka unajisajili kama memba wa NHIF. Bila shaka unajua kwamba wewe ukiwa memba hakuna lolote litakalo kusumbua.